na kukawa na nyoka wa vichwa 7. Ngobaze haza inzoka y'imitwe ndwi. Hiyo ni maandiko. Ivyo ni vyanditswe. Na alitaka kuangamiza yule mama. Kandi agomba kugira nabo yo mukenyezi. Kwa sababu ya mtoto aliye tumboni. Kubw'umwana ari munda. Huyu mtoto, uyu mwana ulipokuwa mjamzito, wibungenze, ulikuwa na shida ya tumbo. Wari ufite ingorane y'umunda. Ndio. Alafu wakati wa kujifungua ageze kuvyara ukawa na tatizo. Ugira ingorane. Then wakati wa kuzaa ageze kuvyara alikuwa na kasoro ya kulia. Agira ingorane kutarira vuka. Alafu mwishowe inaleta munyuma agira inzo. Ndio. Alafu akawa hivi. Amachano. Hiyo huwa inaletwa na ndoto mbaya. Ivyo bizana n'indoto mbi. Kuchukua nyota za watoto, kutwara inyenyeri z'abana. Alafu akizaliwa hivi suku unafikiria kuna tatizo, kibaza ngafise ingorane. Kumbe waliweka roho mbaya ndani yake, ubundi bashize impemu mbi muri we, wakatoa ile nyota nzuri, batwara ya mpemu y'inyenyeri nziza. Kitabu cha Ufunuo mlango wa 12 Izaishuro 12. Na nikaona tena ishara, munongera kubona ikimenyetso, mwanamke aliye na jua na mwezi, umugore afite ikimenyetso cy'ukwezi na nyota 11 kwa miguu yake, n'inyenyeri 12 ku maguru yewe, akiwa mjamzito kuzaa, yibungenze ageze kuvyara, na kukawa na nyoka wa vichwa 7. Ngobaze haza inzoka y'imitwe ndwi. Hiyo ni maandiko. Ivyo ni vyanditswe. Na alitaka kuangamiza yule mama. Kandi agomba kugira nabo yo mukenyezi. Kwa sababu ya mtoto aliye tumboni. Kubw'umwana ari munda. Maana atakapozaliwa ko niyavuka atakuwa mfalme wa mataifa, azomwami wa mahanga. Sasa shetani huwa anawinda watoto hao wakiwa ndani ya tumbo. Satana higa abana nk'aba bari munda, uzaye mtoto aliye na kasoro, uvyara umwana afite ikibazo. Wewe unaona kasoro, ukabona ikibazo, hauwezi jua mtoto wako aliwindwa kwa tumbo. Ntumenye ko umwana bamuhiga akiri munda. Uzaye mtoto aliye na kasoro kugira ngo uvyara umwana adakwije. Pokea ukombozi, akiri ukombozi, fahamu zako zirudi, ubwenge bwawe bugaruke, uwe mzima, kandi we muzima. In Jesus name. Izina rya Yesu. Na mamako pia awe na ndoa heshima, na mama wagira urugo rwubashwe.